Mi kecingkynthoh kabacur ya uba arden. Kaba une unong kynthoh ula kynthoh da kaba ongkum ne. Ba arden deu to pohjait uporti pohjait upokso. Pet ha kani kalar san social media kaba ula post ha ka Facebook group ha kata kalong ha ka wei ka group kaba ai kerteng samla warkam. Ula post kumne. U arden ula depen kelai ya ka dustur syaki ai chat kapa. Unong paria ya ka dustur bakar pang jongi ki khasi. Ukwa patun paria saya ki cantia penar. Une ucat jingkynthoh haden ke jingklat jong u. Naka perthai la ap lupa ke dujok. U arden ulong ubreu ubas neutam ha perthai. Kabuit ban paria ya ki ai baro. Banut ban ong une u arden udai ksew udai ru usodan udai ru pohjait po rati. Ngadai khasi ngamdai penar manulia babata start khasi penar decu hak tu karya ngiki khasi ngim pedang ya pa penar kelak ngekwa ban kentup ban pelong merau ya pa ka senteng kani kecingkynthoh ke Meghalaya pedang lengba kalar san social media kata kalong na pa Facebook group ke bala agar teng samla watkam perlok kublai sibun pia pet sai komen kumno pits ngau ya gade kecingpus jong ni ubreu ha kilat social media kata kolong ha Facebook kublai sibun.